Nemoj da plačeš, sazidat ću ti ja novi zoološki vrt. Šit! Ko nije poginuo, poješće ga zverije, vidiš? Evo ti para. Upi malo mleka za majmunče, drži. Nemoj da plačeš. Treba da vide Nemci pa da ti se smeju. Otvori! Ivane! Možda tu pored vrata. Ne pomerajte se. Ivane! Da smrdi, Ivane. Sedi. Moj brat pije kao Noe. Spašava sve posle potrebe. Vi se ne pomerajte, budite tiši. Dobro, bre, kaži jedno da dođemo u kuću, da se ti ne vešaš, a? Dosta je života. Čega ti je dosta života, ti je dosta? No dobro, bre, ti umjesto da mi pomogneš, da budeš heroj, ti si tu ko neka baba svaki dan vešaš, sam. Dajemo specijalno obaveštenje Gestapoa. Dear fellas, I can't believe how fast things move on the outside. I saw an automobile once when I was a kid, but now they're everywhere. The world went and got itself in a big damn hurry. Parole board got me into this halfway house called the Brewer, and a job bagging groceries at the Foodway. It's hard work, and I try to keep up, but my hands hurt most of the time. Make sure your man double bags. Last time he didn't double bag, and the bottom near came out. Make sure you double bag, like the lady says, understand? Yes, sir, surely will. I don't think the store manager likes me very much. Sometimes after work, I go to the park and feed the birds. I keep thinking Jake might just show up and say hello, but he never does. I hope wherever he is, he's doing okay and making new friends. I have trouble sleeping at night. I have bad dreams like I'm falling. I wake up scared. Sometimes it takes me a while to remember where I am. Maybe I should get me a gun and rob the Foodway so they'd send me home. I could shoot the manager while I was at it, sort of like a bonus. I guess I'm too old for that sort of nonsense anymore. I don't like it here. I'm tired of being afraid all the time. I've decided not to stay.
I doubt they'll kick up any fuss. Not for an old crook like me. I doubt they'll kick. Valdi? Jā. Tu guli piedod. Nē. Nu, man sieva aizgāja. Pēc kā? Ko pēc kā? Uzreiz pēc Oksanas. Rezultātā man palika torte, ar ko es varu iet bildināt tagad Oksanas stāvu. Klausies, nu kas tev ir? Kas tev notika? Nu, kas? Tu saproti, Oksana atnāca pie manas sievas, lai piedāvātu par mani 20 000. Normāla cena. Pie savu noskrējienu tu vairāk nedabūsi, Jānka. Es pats zinu, kāds ir mans noskrējiens, ja? Divas sievietes mani taču mīlēja. Es viņas arī mīlēju, nekrāpu, gandrīz nemaz. Man taču bērnībā bija sievietes ideāls. Nu, kāpēc mums, vīriešiem, jācieš no tā, ka sievietes nekad nevar sasniegt ideālu? Valdiņ, tu jau zini, ka katra no viņām atsevišķi nekas jau tur nav, nu. Bet tieši kopā taisni tas, kas man ir vajadzīgs. Nodzīvoju pāris dienas bez Oksanas. Jūtu ilgojos. Nodzīvoju pāris dienas ar Oksanu. Jūtu ilgojos. Bet savas mantrauses. Sīkstules. Āks! Kas? Es? Ne jau tu. Vakar pat viņa man saka. Jāni, neaicināsim nevienu uz mūsu kāzu jubileju. Kurš būs īsts draugs, tās pats pie mums atnāks. Valdi, pasaki lūdzu, nu ko man tagad darīt? Klausies, Jānka, man tie tavs sieviešu gājieni ir apnikuši. Līdz brošai, ja? Broša! Pareizi un vēl tā broša! Ko? Neko! Nu tad ej un izgulies, ja? Skaisti, paldies tev. Paldies. Un to saki tu, ja? Mans labākais draugs. Paldies tev. Ja tev tas padoms nepatīk, tad ej un pakaries. Tikai lūdzu, nu beidz čingstēt un ļauj man vienreiz strādāt. Paldies. Valdi. Mīļo Valdi, klausies. Ja Oksana atnāks uz manām bērēm, esi tik laipns, lūdzu. Pasaki viņai, ka īsts vīrietis savā mūžā atcerās tikai divas sievietes. Pirmo un vēl vienu. Ja? Saki viņai to droši. Viņai būs patīkami to dzirdēt. Es esmu daudzām to teicis un visā patīk. Klausies, un ja mana sieva atnāks uz bēdēm, pasaka viņai tieši to pašu, ja? Tomēr kā nekā kāzu jubileju kopā nosvinējam gandrīz. Valdi, ja es tev savā dzīvē esmu kaut ko, ja es tev personīgi esmu savā dzīvē kaut ko ļaunu, es Valdi! Strādā.
Skaidrīte. Nē. Oksana. Nē, Skaidrīte. Oksana.